Nemačke s Da, Mehrama. da. Šta ste spremili? Koju koreografiju? Spremili smo za večeras igre iz Kobišnice autora Slavice Mihajlović. Jeste igrali ranije to ili... Igrali smo sad, spremili smo za ovu godinu gdje smo bili prvaci Južne Nemačke, prvaci Nemačke i evo došli smo na evropsku smotru u Beogradu. Sa tom koreografijom. Koliko ste je spremali dugo? Spremali smo jedne pola godine sada igramo, znači svaki dan vežbe, trud, redovni treninzi i tako to. Jeste vi umjetnički rukovodilac ili... Ja sam umjetnički rukovodilac. Radite sa njima inače ili samo ste ovu koreografiju vežbali s njima? Ja sam sada umjetnički rukovodilac 2 godine i zadovoljstvo mi je raditi sa takvim ansamblom jer nas baš ima dosta. I koliko koreografija imate? Imamo na repertoari 11 koreografija, različitog, znači iz Srbije i kažem vam, 2 godine sam... Ste vi birali ovu koreografiju za takmičenje? Dakle, odredili da... Birali smo je zajedno sa upravom, tako da smo se suglasili, dogovorili oko toga i smatram da je jedna dobra solucija ovo i nadamo se da će se svidjeti publici. Do pobjede. Da će Bog. Na sajtu. Švicarski. A još samo sa njima nismo.